Kien dan il-mod li bih il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola laqet lil Olena Zelenska, il-mara tal-President Ukren Volodymyr Zelensky, li deret emozjonata ferm għal merħba li tawa l-MPs, merħba illi natat fil-Parlament eżatt wara taħdidiet diretti lil First Lady Ukrena kellha mal-istess Metsola u anke mal-President tal-Kummissjoni Ewropea. You have given courage to a whole nation. Li bsab l-wien tal-Ukrajna, l-President tal-Kummissjoni fakret f'rispons immedjat u maqut minnaħa tal-Unjoni Ewropea quddiem il-kriżi li ġabet magħha l-gwerra fl-Ukrajna u insistiet li l-Ewropa se toħroġ rebbieħa. Putin will fail. F'diskors li ħa madwar sija, von der Leyen spjegat li l-Unjoni Ewropea se tagħti 100 miljun euro l-iskel Ukreni u għall-istudenti li bħalissa dejjin minn sfidi enormi. Jaħabbret ukoll li t-territorju Ukren se jiddaħħal fiż-żona tal-free roaming filwaqt li l-pajjiż se jingħata wkoll aċċess għas-suq uniku Ewropew. Ursula von der Leyen se tiddiskuti dan kollu direttament mal-President Zelensky nnifsu hekk kif l-erba' stess kellha tasal fi Kiev. Intant fit-tmiem id-diskors tagħha von der Leyen selmet lil żewġ tfajliet Ukreni li stidnithom għall-State of the Union sejħitilhom simbolu ta' solidarjetà li kapaċi turi l-Ewropa. Please stand up. Magdalena, stand up.